Mayap paabak po. At tanaking Biyernes, ning kadwang pulot siyam ng Domingo, ning karaniwan a panawon. Antimurin pagmasyusyan tayo, ing ka-fiestan ning San Juan ning Capistrano. Iyabe tala naman kaniting Santa Misa, ding intensyones ding balang metong kaya katamu, bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo. Antimurin, iyabe tala karing panalangin tamo, dinganggang doktor, nurses, at sablang frontliners mabilog ayato, asasawop at magmalasakit kaya katamo, kaniting pandemya, at ding sablang masakit amiapektuan na kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Ding mag-sponsors king pamiparangal king Birhen Santo Rosario, apanimunan daring Barangay Santa Lucia. Mr. and Mrs. Ray Tamayo, Mr. and Mrs. June Torres, Mr. and Mrs. Reynaldo Tolentino, Mr. and Mrs. Edgar Wizon, Mr. and Mrs. Christopher Aquino, Mr. and Mrs. Aris Rivera, Mr. and Mrs. Orlando Bartolo, Sherwin Wizon, Mr. and Mrs. Edgar Talestas, Fe Pring, Mr. and Mrs. J.L. Capuli, Miss Cecil Lingad, Mr. and Mrs. Mario Rivera, Dr. and Mrs. Armand Capuli, Mr. and Mrs. Lito Danan, Mr. and Mrs. Arnel Roncal, Mr. and Mrs. Elpidio Irinco, Isabelita Altura, Rodrigo Capuli, Nenita Capuli, Mr. and Mrs. Pepito Flores, Mr. and Mrs. Pedro Hilario, Mr. and Mrs. Bong Vergara, Romeo Pablo Sr., Zenaida Pablo Kibuloy, Jennifer Sundiam, Adelwiza Gutierrez, Rodolfo Gonzalez, Mr. and Mrs. John Fajardo, Mr. and Mrs. Arthur Lazaro, Mr. and Mrs. Romeo Lazaro. Ding magdawon kapasalamatan kambeda ring karelang familia, Ron PJ at Roxanne Hilario at ding karelang anak, Mr. and Mrs. Bong Yap, Mr. and Mrs. Jong Manansala, Mr. and Mrs. Alvin Isip, Mr. and Mrs. Brian Yap, Mr. and Mrs. Alfred Pineda, Marit and R.V. Merano. Paraking birthday blessings dari, Marlon Balagtas, Ann Versaluz, Lani Capuli, Mitus Nakpil. Paraking safe travel ng Justin and Beverly Jimenez. Antimurin paraking special intention ng Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yoli Pineda, Mayora Esmeralda G. Pineda, Board Member Maylin P. Kayabyab, Mauro Vitug, Chris and Mel Imbo, Priscilla Buwan, Leonolio Dizon, Briella Hope Lugto, Doktora Trinidad Roque Arcilia, Von Petri and Noemi Joy Hilario, Oscar Emil Dizon, David Abel Dizon, Nelia C., Seth Tamayo, Marisa Paule, Zaid Pediway at Jillian Hilaro, Cecil Lingad. Paraking malagwang kapaldanan dari, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Consuelo Dizon, Nit Sabado, Agustin Nelson Vitug, Kelvin Kiambao, Roy Pare, Carlos Malyari, Amado, Antonio Barrera, Ramilo Buen, Angelita Malyari, Arvin John David,
Ensing Kaugiran, Siya Bansil. Iyabe talaman karing panalangin tamo, ding kapatid tamong mayawong nabye, lalong-lalo na ri, Arsenio Lugto Sr., Maria Epifania Lugto, Emigdio Lingad, Zenaida Diaz, Nestor Camacho, Virginia Chan, Chance Marie Merano, Juanito Lingad, Lina Kasupanan, Farita Operio, Alejandro Pinquian, Maricel Ohastro, Leonisa Capuli, Ernesto de la Cruz, Rachito Tony Riobal, Rolando Sumbilio, Alvin Capuli, Wilfredo Capuli, Rodolfo Altura, Generoso and Rebecca Gagi, Luis at Dionica Hilario, Rosita Pablo, Pierre Rene Ordonez, Marcelo Valenzona, Eduardo at Norma Roncal, Virgilio Crisostomo, Teresita Cabiling, Jesus at Leonida Tayag, Janet de Tayag, Jimmy Fajardo, Robert Ocampo, Salvador Ocampo Jr., Roberto Torres, Armando at Natividad Santos, Maria Mercedita Santos, at di hanggang kaladwa, lalo na retang alanang maka ganaka karela. Kinayo naging pampaninganak, panimbanal ay Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapaan ginatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kimbanal ay Espiritu, bantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid siya siyang tala rin kay katang kasalanan, pangkarapat dapat talang pagmasusyan, dating bandala misteryo. Ikang magkalob, kalam, king balang metong kay kami, agpangking sukad at pagkalob ng Kristo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang mapibabatang manaya, king pamanisim mit pamainggulot, karing keng kasalanan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang magkalob, karing may aliwang kalam, panisadya ring may pili, king kasuiwan, at ikasulong ng Santa Iglesia, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ang Diyos sa may payang tuto, pakaduluan na katamo at kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na kayong bilang angga. Amen. Manalangin tamo. Kay paming mayupaya, Pepal Tome San Juan ng Capistrano, banmonye kasingawan kayong tawong daralan kapag subukan. Bagtamasaya sana kayong alang kapupusan akayapan, ing banal mong pisamban, at lalam ning kekang kaingatan, kamtan na sana ing kapanatagan. Idiyadon making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Ako ang makasukol, king ulin na ning Ginoo. Makisabi kong mayap kay kayo, king mibiyebe ko sana agpang king sukat dang daptan,
ding inaos ning Diyos, magpakumbaba kayo sa maganaka, mapibabata, at misaup-saup kitmuan lugod king metong at metong. Pagkapilitan yung papanatilyan ing pangayametong ibat king espiritu, king kapamilataning kapayapan abubuklod ke kayo. Metong yamo ing katawan, at metong yamo naman ing espiritu. Antimo nung makananong metong yamo ing kapanayan, ake kayong keyawos. Ating metong aginu, metong akasalpantayanan, at metong abinyag. Metong yaing Diyos at ipatayangan. Ya ing makiupaya, darapat king kapamilatan daring sabla, at manatili karing sabla. Ingamano ning Ginu. Salamat king Diyos. Ginu, itiyeng balayan asabik manakit king lupa mo. Ginoo itiya ing balayan asabik manakit king lupa mo. Ing sabla bandine ning Ginu, pati ning sablang at syukete king yato. Bandining meto sikluban, at ding sabla keti manoknangan. Ya ing kaniti menatagan, king libutad ning danuman, pekatat tigit ne talakad, libutad ning dayat malat. Ginoo itiya ing balayan asabik manakit king lupa mo. Nino ing makikatuliran mukyat king bundok ning Ginu, nino ing makimatulid lungob king banal ng templo, yaitang makimalinis sa gamat, itang magnasa king dewakan, at magsalitang kalaraman laban kenuman. Ginoo itiya ing balayan asabik manakit king lupa mo. King Ginu tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos, akeyang kaligtasan. Makanyan la ugali, ring taong magdulap king Ginu, ding lalapit king Diyos nangakob. Ginoo itiya ing balayan asabik manakit king lupa mo. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Ibuklat mo ring puso mi, o Ginoo, ban makiramdam karing amano ning anak mo. Yung ginamanatili ake kayo. At keka antimurin. Pamiipasya king maya pabalita agpangkang Lukas. Ligaya keka, o Ginoo. Nga ng Jesus karing tao. Nangakakit yung makapal ing lulam king albugan. Agad yung sasabihan king muran. At makanyan pining mapalyari. At nung titsop ing angin ning mawuli, sasabihin nyo king datang ing lisangan at makanyan pin ing mapalyari. Hipokrita, balo yung dinan kabaldugan ning tanda ning banwa at iyato. Bakit ayo balong dinan kabaldugan ing kasalukuyan na panahon? Bakit ayo atulan diliyo ing matulid asukat daptan? Nung delom daka king usgado, makipanareglo kang agad king mendalom keka kabang atin pang panahon. Magkang itaglus na ing dalum at ibiyana ka king West,
At ibiyan na kaning west, kaning pulis, at ding pulis isukulda ka, sasabihan ko keka, eka milwal ka rin, kabang eka makabayad, ang kaking katatawlian as sentimo. Mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Yan yung panahon na iti, no? Pila ng bagyong may tuki-tuki, po-forecast na kekatam. O itamo pin no, si map, pila dinaretso kekatam, minyalan tala sa. No? Kagaling na rin taong yun, eh. Ha? Isipan nyo na mo, ing bagyo daratang ya pa, balo din ang makanano ya kasikan. Balo da nung nanong more or less, dugpayang maglandfall, king karelang gelingan, no? Ing humidity, ing angin, ning kapanawunan, balo da namang sabihan. Ing pali, bukas siya pamalyari, balo deng i-predict ngayon nung nanong itang particular oras nung makanano yung pali. Ano kagaling nga na, ano kagaling keng weather forecast ding tao. At ilibang mo ito, balo tanan, diyan ding computers, no? May wala pa niya pat keng computer. Pwede rin gawang malago yung matsura, no? Pwede ding gawan pogi yung matsura, na papsi. At pwede dyan naman isura yung malago o yung masanting. No? Dakal abalong panyaptan. Pero itang mas mahulago. O tayo mo balong solusyonan. Halimbawa, ing danop, dakalang daranop ngayon yung panahon na ito. Ing kapayapan, world peace, no? Ing sanctity of life, ing disintegration ng human values, ing kasiran na ng human values. Oran, ding most mawalagang issue kaysa ka rin ng weather forecast, no? Ing environment, pangasira ng environment, no? Ing ozone layer, no? May ngasira yung ozone layer, anyapin so sobrang paling ining panahon na iti. O tirabalong disposisyon na nini. Ining mas mawalaga. Ing kapayapan ning yato mas mawalagaya kaysa king weather forecast. Uling yung nanuman datang akasakuna o kalamidad nung ding tao may kakalugod la. Nung ding tao may papagmasabal la. Nung ating kapayapan busalta mo, agyo tamang pakirapan ang gyanano pang sakuna o kalamidad adatang kekatamo. Yapin niya ng gigiyagis ng Jesus, king banala, kasulatan, ngining aldong iti. Yapin niya sa sing nawari, no? Is trying to shaken our awareness, no, on these issues, mas mawulaga kesa king weather forecast. Nga ng Jesus karing tao, kagaling yung nga ng munya kabaldugan, keng uran, o keng pali, o keng kalamidad, or whatever, yung sinyalis ng banwa, at ng yato, nako kagaling. Bakit yung sinyalis ng kasalukuyan na panahon, at iyo ay intindiyan, yapining bunin ng sabi ni Jesus, yapining kayang mensaheng darala. Ala ko nga kakit nga na kining gagawan ko. Nung makanano kong pagmalasakitan, ding masakit, ding danupan, ding makasalanan, para may kakapayapan, ay wapapansin nini nga nakarela. O tayo wapapansin nini. Nyapin, tao kong mapagkunwari. O tayo balo nung nanoy bagay mayap at bagay marok. Biasa na ko man nga na, tao kong matenakan. Ano ko kagaling, kay may iluwang bagay. Bakit yung mas mawulaga? Yay pinintungkol king nung nanoy matulid, nung nanoy karapat dapat, nung nanoy mayap. O tayo balong dinan, kabaldugan nga ng Jesus karela. At ining bagay nga iti,
pakibatana ning balang metong at metong kekatam. Nung makanan ng pakibat na ning balang metong at metong karela. Makanya ning selitay ning talimhaga tungkol king usgado. Nanong kawugnayan ning usgado keni ang po yung ating kaso. Nung ating kang kaso nga na di mandana ka ning kapara mong tao. Bayo kamiras king usgado makipagkasalesena ka. Uling pota masambot ka nga ni kang makalunos. Ha? Ingwes, dala na ka karing pulis. Ing pulis, ipasukol da ka. At manatili ka king sukulan ang kang ka makabayad ang kaking katatawlya na sentimo. Nanong rin ang sabengken, bigla linibini. Nga na waring Yesus, datanging panahon, marapta mo king apong Gino. Marapta mo king Diyos. Munya tamong kwentas kaya, nung nanong depatan tamo kitiking yato. At dining issue nga rin pakibatan tala, responsibilidad tala, ing papanatilya ning sablang bagay mayap, ing matulid, ing mensaheng selita na kay katamo ning Gino, at dapat tamong tukyan at pandalakaran. Sa pating kabutana ang makaramdam, sa pating kabutana mo pag-aralan, ing masakit kay katamo, ing banala kasulatan, gawa tayang bala mo metong yung subject a pag-aralan. Ang gaya kitang kabud na pag-aralan. Metong yamo karing dakala karing curriculum king pamagaral. Na metong ya karing curriculum. At pag-aralan tanya mo. Eta patugot magaral. Mag-Bible study, mag-Bible prayer, whatever. Pero ing bieta mo, o tayo babayo. O tayo mamakma king mensaheng papasyag na kay katamo ning Gino. Makaramdam king amano ning apong Gino. Makaramdam. Pero gagawan tamo. Marireflect ya king kay katang everyday life. Datang yung panahon nga nawari ning talimhaga, munyetang kwentas king apong Gino. Bayo pa sana miras ita. Bayo tamo miras king usgado ning Gino. Maglarin tanak iti pakingyato. Maglarin tanak habang mabiyeta pa. Huling patse, may tagal tamo king panahon. May tagal tamo king panahon. If we are overrun by death, and that is the end. Marap tamo king Ginoo. At nanong hirap tamo kaya. Nano kaya ang hirap tamo? Ing responsibilidad aki katamong tengwanan bilang metong a Kristiyano, gimpanan tamo. Ing masakit pengen niya pinita. Karakal daring tawong talapanaral, karakal daring tawong talapag-aral kayong banala kasulatan, pangagaling da. Pero yung problema, apapayapan tayo ing yato? Apapayapan tayo? Mimiral ing mayap? Apairal tamo ing mayap? Ing matuled? Justice in our political and economic system. No? Poor becoming poor, rich becoming rich. The gap between the poor and the rich mas lulwalas siya pa. Problema tayo supposed to be ni. Ay pinding issues. May ababya senyales na tayo panalakaran ing ustisya na ning Ginoo. Tala panalakaran di nga manong likwana kay katao mo ning Ginoo. Potang mimiral ing dewakan, potang mimiral ing kakaluluwan, potang mimiral ing pamanalipan, potang mimiral ing pamandakurak, king karapatan at biyena ning tao. Sinyalis la rin na ing amano ning Ginoo, mayayalayang kabaldugan king puso tamo. At iti, maragultang pakibatan, arapana ning Ginoo. Tamo mangmang, banitamo balong pakintinjan, ing bagay-bagay, mawulaga, kitiking yato. So, yapin yan yung buri nang ipasya kaya katama ning Ginoo. Giningal do nga iti. Gigisinga na katapilubluban.
is trying to shake our awareness on these issues. Tungkol ka rin ng bagay-bagay. At naning ipakibat tamo. Numong ining kasalukuyan na iti, suryan tayo kaya katang sarili. Nanong depatan tamo, nanong daraptan tamo, patang mamarap tamo, karating issue sa rene, babaliwala tala. Itamo kasi, atin tamong depekto. Hanggang itamong bituran, nalimbawa, problem about drugs. Alatang pakialam, hanggang itamituran. Meto nga anak tamo, mituran niya ken drugs. Meto nga anak tamo, maging biktima niya ng EJK. Metong karing anak tamo, maging biktima niya ng kailan marinayan. Hanggang itamo mituran, itamo magreact. Metong yung maragultang problema. Alatang pakialam, keng kabilyan daring aliwan tao. Iya marireflect, iya milalarawan, di nga mano ng ginu, kingaldo-aldo tang pamibiyebye. Iya pinting maragultang problema. Mayalang kabaldugan ni kay katang, di nga manong ni nga pong ginu, kay katamong pigugunaman. Metong yung bagay iti, dapat tamang isipan. Anong ali, dataging panahon, pakibatan taming bagay nga iti, arapana ning Ginoo. Na sana bayo pamiras, itang penandit ay ita, may kapaglarian tana, ketiking yato. Agampanan tamo, itang sablang tengwanan tamo, king Ginoo. Di nga manong pepasyag na kekatamo, akekatang pigunaman, kekatamo lang dapat gampanan. Ano ngali? Mas maragulta pakibatan. Balayo, bakit? Kasi balo talay eh. Balo tamo. Nung nano'y mayap, nung nano'y marok. Balo tala, ringamano na ning apong Ginoo. At kay ba't tala gagawan? Tala tutukyan. Mas maragulta pakibatan. Kaya pining Ebanghelyo ita kitang Wednesday nung kung may magkamali, no? Detang tawong ating pakibatan, detang tawong miri ng dakal ingasahan karela. Detang tawong miri ng ditak ingasahan da karela. Detang tawong makibalo, karingamano ni ngapong Ginoo. Dapot, ragimpanan, mas malati ing karelang pakibatan. Dapat detang taong makibalo karing maano ning apong Ginoo. At kay batero depatan mas maragul ing pakibatan da arapan ning apong Ginoo. Because there is no excuse. There is no excuse. Uling balo mo nung nanoy itang dapat at kay bat emo depatan maragul ka pakibatan arapan ng Ginoo. Nya bayo pa sana miras itangaldo nga ita ning pamanukom. Bayo pa miras singaldo ning kekatang kamatayan. May kapaglarin tamo karing dakala kasiran at pepakit tamo at pepawulagan ding amano na ning apong Ginoo. Emo king kekatang katandanan. Nune, king kekatang kararaptanan. Emo king kekatang katandanan, nune, king kekatamong kararaptanan. Yang mas mawulaga ito. Metong yang mawulagang sangkap ning betamo bilang talasal pantaya. Iting pepasyag na ngayon ning Ginoo. Metong yang babala. Metong yang babala, kekatamo. Huli nga papansingan tamong ining panahon na iti, no? May haliwang etamo makasigurado keng bietamo nung misadsad tapaw o wali. Anytime. Tatanga nakataning kamatayan. Anytime. Bigla, etamo balo. Nyapin mas mawulaga itang manatili tang makasadya.
panalakaran at gagampanan. Titang sablang pipasyag ng amano kay katamo ng Ginoo. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakad tao po. Ay padakala ring tanda ay pagkalob mo kay kami, ban abalume kaburian mo, ngaming manalangin, Ginoo, dinan mo keng sala, ban abalume ing kaburian mo. Ginoo, dinan mo keng sala, ban abalumi ing kaburian mo. Parokya Santa Iglesia Katolika, yasana ing maging mayayakit at tanda, para ka ring sablang tao, ban akit da ing misusundo ng obra king kaligtasang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, bang albalumi, in kaburian mo. Para ka ring sablang pamuntok politikal, akit do saring tanda ning panahon, ako kulayit para king kalayan. Katerungan panlipunan, ipapante makatawang katuliran para king sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, bang abalumi, in kaburian mo. Para ka ring sablang daralan kasakitan, ing karelang aklis para sawop at lugod, damdaman dasa at tanggapan ding pararang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, bang abalumi, in kaburian mo. Para kaya katangan, akit talasana at damdaman ding tanda, ababiyaning Diyos kaya katamo king kalikasan. King biye, karing kapalyarian king aldo-aldo tang pamibiyebye. Akilalatala naman sana, ring tanda ay paralata king metong at metong, king pamagnasat ang lugod, kapatawaran at pamanalastas, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng sala, bang abalumi, in kaburian mo. Ipani ka tsubanwa, manalo na sanang ing kekeng pamagbayo, bigit magmula king lugod keka, kesa king nano pa mang pansarili mong kapakanan o takot. Itiya doon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen.
magpakailanman. nagmamahal sa'yo. Panalangin kayo kapatid, ban kanakot kay kayong taon, making katanggap-tanggapi, arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapane saning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. Ay paming miglalang, kapamilatan din kay kang sakramento, ipagkalumaki kami ing sikanan din kay kang grasya, iti sanang Eucharistia, sa panaking sumuyong mitmong katapatan kay ka. Idiyadon making kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ginamanatili kay kayo. At keka antimurin, Itas sila ring puso yung makatas no king Ginoo, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati at numan ka rin na ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Lalangan ming meto yato kay kang babayo at parangalan kapamilataning kalukuran mong anak. Inya karampatan maing poryantakat pasalamatan ding balayan kay kang binukod at ding banala parating kay kang kayantabe. Ulinita kang bering sa blangkor ring anghel ka rin banwa. Darilot ming kay kang ligaya lain makibelang tuk ng babe kapurian kay ka at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos amayupaya, pitmuyeng banwa at ingyato king kayang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Ikapining banaloying pakan sibuli sa blang kabanalan, ulin ita ipanagapumi. Itugtog may espiritu man tumayang titi pangambon kareteng ayin may. Ban pa banalan nalat para kay kami. Gawan na lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang lot dinawan ning biyanak yung pamaylas at kamatayan kinmaning tinape. Pero pasalamatan ka. Pirason At binyane ka rin kayang disipulo at nga na. Pananya iti kayong anat kananye. Huling iti yung katawan ko amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon kinwaning kalis. Pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyane ka rin kayang disipulo at nga na. Pananya iti kayong anat minom kayo kaniti. Huling iting kalis ng kanakong daya, indayaning bayo talanganggang tipan. Ame bubo para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niyo itiking kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. I-Kristo meteo, I-Kristo sinubliyang mebye, I-Kristo datang yang pasibayo, king kawakasan ning panahon. Yang ining kaganakan mi, o papamakalulong higpa, ing kamatayan at pangasubli ng mebye. Darawon mi yake kay ting tinapin ng biye, at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalumatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Kami nga sanang may sulusulok yung katawan at dahil ng Kristo. Di po na kami nga ting metong na yung banalay Espiritu. Ganakan may o yung banala kapulungan mo ang makalaganap kay mabilo kaya ito. Ban may ganap iya sa akin lugod, kambi na Francisco kay kaming Papa. Florentino kay kaming aros sa bispo. Din sa blang abispo pari diakono at sa blang susoy yung banala kapulungan mo. Ganakan mula naman yung kapatid ming minuna ng pepainawak yung pihong kapanayan yung pangasubling mebye. Idala mo lang adin sa blang mayang mo na beking pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magamit keng bilang angga. Ban kambening no na Virgen Maria, doon Diyos. Kambenang San Jose, ang esposo na. Kambenang mo na Apostol, San Agustin na kay kaming patulunan.
Sa naman kapistrano, kay kaming pagmasusyan. At kaming sablang banal, may biyaya, kalugod-lugod, kay kaking kikabaning panahon. Apuryan at napaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos, ipang mayupayang tutok, hagam ng banalay Espiritu, kay kayo sablang tangalan at ligaya, manggaman, king alanganga. Amen. Ngayon manalangin tayo ng kapanaligan at lugod, king igpa, karingamanong tiro na kay katama ng Ginoo. Ibami at Chubanwa, sa baning lagyo mo, datang kaming pamagari mo, may pamintuan ng lumo, kay tisulip antibanwa. Ingka kanan mi kingaldo, ibiyem mo kay kami kingaldong eni. Panipatawad mo kay kami ding sala mi keko. Anting pamatawad mi kami kasala kay kami. Emo kay paisawag king tukso, nanikabos mo kami king sablang marok. Amen. Kabos mo kami kaniging sablang marok, malagod mo pakalubing kapayapan king panabon mi. Baning ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamandali paning kasalanan. At may kapis kami ngalang kasasakulan king sablang kaligaligan. Kabang panayin at pagsadyan, may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Uling kay kaing karayan at ing kayo pa yan at ing ligaya manggaman king alanganga. Pag kinaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan nalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Tapos sana babaligdan ng kay kaming kasalanan. Nung nalaman mo yung kasalpantayanan, yung banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metungan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin kinuman tayo sa kapilan man kay kayo. At kay ka antimurin. Yung pang tayong waganin kapayapan kay metong at metong. Kordero ning Diyos, amilako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilako king kasalanan ning yato, ibiyem mo kaya kami ing kapayapan. Jay Kristo yung kordero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yato, noon na rin mayawos king apunan ng kordero. Ginay ko rapat dapat pabalaos keko, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsuka kini, at pagkasanbet ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya mo sana pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
sa puso ninuman. Ika'y tala ng kalangitan. Tingin mo ay walang pagmamaliw. Inang sinta, inang kinikilig. Kung itong aming paglalaya, inabot ng pagkabagabag, naway mapanahan ka, hinirang at umaga. Maria sa puso ninuman. Ika'y tala ng kalangitan. Tingin mo ay walang pagmamaliw. Inang sinta, inang kinikilig. Manalangin tamo. Ay paming malukot, bustan mong katmanda keng biye ring tinggaping bandal akalam, banketa ikeng magtamasa, keng pamiparangal, keng kapigaganakan kang San Juan ng Capistrano. Pakinabang kami naman keng kayang alimbawa ning makaapostol obra. Iriadon may keng kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Pangadyan tayo po ngeni ing orasyo impereta laban king COVID-19. O Diyos sa ibami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, apepasakit na at may kamate na karing dakal at tawo. Ipanalangin mi, antabayanan mo lo, ring tawong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo, ring doktor, nurses, at ding sablang dilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, at pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang atyo king pamangailangan.
Ipaniga pumike ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot ni. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye ang po mag-ari kambe mo. King kametungan ning banal na Espiritu, Diyos manggaman, king alanganga, Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan na indo ning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mikeko, king kakulangan mi, nune bagkus mo kami kabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaduluan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kay kayo. at keka Antimorin. Bendisyonan na kayo na may payang Ginoong Diyos, singing pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Pamaya kayo king kapayapan, mabiyasatasan ng panalakaran, ing sablang bagay mayap at matulid, at ting tanda ning pamagasan medong tamo, king Ginoo. Salamat, King Diyos.